crunch pangga transparency mo. Kung mga ong ba ningkong apang mabikipat ba pangamla bandrung sa baro ki yeng ki kliweng jung pi. Tamba ka kamram jung unu nung yalamam ndai bandrung ni ki kliweng shua collection kadai hadian jung collection. Te ba pilai iru ba na kawai kapor ba balai kamjudan transparency ngan batai pi. Ndam transparency nama babun kini gipisahan ki yac kini gidalal ne. Bun pisah ya saudara. Kalau berpipetan lebih mengayati yang ngayatang arlay ngut kibriu. Ting beli ngayat arlay ngut kibriu nomor 6 dan kam mensiu kini kibriu. Kini kibriu tiya tengah. Dala kajong gamon. Balada ngingim dan kam siu mensiu kini gidalal bubu cutudang dan nakadiang nakamon ya. Lalu akan menolak transparansi. Balada akan petrai kam hok. Ya kata skim jong pat ba kumang skim jong pat ba karwan jong pat ba. Ning petrai kam hok da kabang iweng kini kedala but on don shu kini kibanyo kontrak lada uniu breu bamnang menteri kam simen unungyo tu kontrak kam menteri sarat kam simen tak katai no dalal